Pozdrav Nokia ljubci, ovdje je Marin s Nokia Mo bloga i sad ću za vas napraviti jednu kratku recenziju Nokia Lumia 830 uređaja koji je poprilično emotivan za sve ove, odnosno budi emocije za sve Nokia ljubce, zato što je ovo posljednji Nokia Lumia uređaj, jel? Nije posljednji Lumia uređaj, već jedan posljednji koji nosi upravo ovaj ikonski Nokia logo na sebi. Dakle, predstavljen prije nekoliko mjeseci, dolazi u različitim varijantama, u biti je, dolazi u crnoj, bijeloj, zelenoj i narančastoj boji. Ovo je predstavljen je kao pristupačan top model. Šta u biti on i je? Ako ga usporedimo sa Lumiom 930 s kojom dijeli poprilično dosta toga, poprilično ako gledamo dizajn, onda ima sve što jednom top modelu treba. Ima jako dobru kameru, u ovom slučaju je to 10 megapikselna sa PureView kamera s optičkom stabilizacijom. Ima jako dobru izdržljivu bateriju, 5-inčni zaslon, međutim nešto slabije rezolucije nego što je to slučaj kod Lumije 930 koja tu eto ima malo jaču bateriju, odnosno ima 20 megapikselnu kameru gdje je razlika vidljiva. Ali sve ostalo je tu. Bežično punjenje, podrška za microSD kartice, ima dovoljno interne memorije, skida se stražnja maska, može se instalirati, dakle izvadi baterija, eto ako nekome to mnogo znači. Zatim dizajn je jako lijep, ugodan, mnogo je tanja od 930, evo kako ona ukratko izgleda. Jedno pakiranje kao i sva pakiranja novih Lumia uređaja koja sad dolaze, nema slušalice, već je tu samo punjač USB kabel koji dolazi s njim te kratko uputstvo. Ovaj uređaj nam je poslala ekipa iz Connects bloga, tako da na dvotjedni trial, pa im stoga zahvaljujemo. I mogu vam reći da mi se uređaj poprilično svidio. Dakle, je riječ o posljednjem Nokia modelu i premda sam pomalo bio skeptičan radi Snapdragon 400 procesora koji je tu korišten, pa i dalje smatram da je to jedna od većih mana ovog uređaja, jer se primijeti njegova slabost, sve ostalo je na nivou. Još jedna zamjerka ide pozadinskom osvjetljenju koje propušta recimo svjetlo, to ćete vidjeti u recenziji. Dakle, tu se točno to može vidjeti i recimo ova stražnja maska, ne znam koliko vam mogu prikazati, ali pleše. I to baš nije idealno izvedeno, ali opet kad gledamo je da ona pleše ujedno i oslonac da ne bi izgrebali ovo zaštitno ogledalo. Dakle, 5-inčni zaslon, vrlo oštar, jako dobre vidljivosti pod velikim kutovima. Isto tako ovaj zaslon se jako dobro vidi i na suncu. Vidite da podržava Glance opciju koja je vrlo zahvalna. Sa posljednjim updateom Glance daje mogućnost prikaza i fotografija iza. Ima double tap famozni za otključavanje. Zatim zaslon je PureView, zaslon ima Clear Black filtere, jako dobru vidljivost na suncu što je vrlo zahvalno. HD rezolucija je tu, uređaj vrlo elegantan, tanak, s desne strane 3 tipke, imate tipku za kameru, stražnja strana tu je mikrofon, odnosno tu su čini mi se 4 mikrofona, 2 s prednje strane, 2 sa stražnje, može snimati direkcijski usmjereni video i surround video. Zatim s donje strane, znači prazna, metalni ovi aluminijski okvir koji okružuje je tu čist, s ove strane, lijeve strane isto tako, to nam služi za oslonac i s gornje strane je sada tu opet vraćen micro USB i po sredini se nalazi 3,5 mm stereo jack za slušalice. Dakle, jedna njena prednost, ova stražnja strana, neće, taman sam lipo posjekao ovaj prst, pa mi je malo nezgodno to otvorio. Uglavnom maska je dosta tanka, ali vidite da ima podršku za bežično punjenje, odmah dolazi s uređajem. Baterija 2200 mAh izdržat će skoro 2 dana i to je zaista dobro. Znači mikrofon je tu i s druge strane su isto
2 mikrofona, te podršku za microSD karticu, možete tu staviti, tu vam je unutra nano SIM. I baterija se naravno vadi. Ovdje vam još stoji, znači da je veći proizvođač Microsoft Mobile, ali naravno ima Nokia logo na sebi koji je vrlo decentno tu stavljen. Prednja kamera od 1 megapiksela, možda slaba, ali ima tu do senzore. Zvuk, kvaliteta zvuka kod razgovora je jako dobra. Ova maska jako se malo teže stavlja, jako dobro sjeda i dobra je stvar što je možete zamijeniti u drugu boju, bijelu, crnu ili narančastu. Isto tako možete zamijeniti za masku sa zaštitnim prednjim poklopcem, tako da možete dodatno štititi zaslon koji je zaštićen Gorilla Glass 3. generacije. Znači Gorilla staklom 3. generacije. Procesor je mana, 4-jezgreni Snapdragon, međutim, ajmo reći da je on tu jednak kao i Lumia 630, što je pomalo tragično kad gledate ovaj uređaj je po svemu dosta slabih performansi, ali eto, oni su se odlučili za uštedu baterije iskoristiti taj procesor. Međutim, sve ostalo funkcionira. Primjetno, recimo brzina na razini Lumije 920 ili 925, ali u nekim stvarima je taj softver, odnosno je softver brži, odnosno taj 4-jezgreni procesor dolazi do izražaja kad pokrećete neke igrice i tu se vidi razlika. Nadalje, trenutno uređaj ima Lumia Denim softver na sebi momentalno, ali nema posljednju generaciju Lumia kamere, gdje onda se vidi jedan problem pri snimanju. Vidite koliko traje to snimanje, tako da još uvijek uređaj sporo okida. Međutim, s novom nadogradnjom će se to sve promijeniti i pokretanje ove kamere na tipku, dodirom na tipku će biti strahovito brzo. Isto tako će se promijeniti način pohranjivanja. Fotografije koje čini 10 megapiksel na PureView kamera sa Zeiss lećama, 6 leća i koja ima najtanju optičku stabilizaciju su jako dobre. Iako se primijeti zrnatost zbog toga što je ovdje otvor blende puno manji nego kod Lumije, recimo Lumije 920 ili 925, koje mogu znatno bolje činiti fotografiju u noćnim uvjetima. Ali kad usporedimo jedne i druge algoritme, ove kamere su jako dobri i mogu vam reći da čak sam zadovoljan s noćnim fotografijama kako ispada, s obzirom 10 megapiksela čini razliku. Iako recimo Lumia 920 još uvijek je kompetentnija kamera od 930, no s ovom nećete biti nezadovoljni. Uređaj jako lijepo leži u ruci, premda recimo razlika je tu, evo ovdje imamo novo Lumiju 535, znači razlika je kad malo uzmete aluminij u ruku, on je hladan za razliku od polikarbonata koji je topal, pogotovo kad gledate Lumiju 920 s kojom upravo ovo snimamo. Dakle, tu je, morat ćete se malo odreći one topline plastike koju ima ovdje kad uzmete prvi put ujutro uređaj, znači osjetite hladnoću. Ali jako lijepo leži, ovi kantuni, rubovi su ugodno napravljeni, cijeli uređaj ima jako dobru izradu, iako mu ta završna obrada pomalo fali, evo to propuštanje svjetla tu u dnu. Zatim ova maska stražnja se jako teško vraća nazad, ali opet ona jako dobro brtuje, evo recimo tu malo pleše po sredini, međutim opet sve u svemu jako je dobro izrađena. Znači jako dobro leži u ruci, vrlo lako je držati uređaj, kad pričate nećete pokriti nikakve mikrofone, nećete dirati ni samu kameru. Dakle, s ove strane izgleda vrlo mladenački, pogotovo ovim bojama. Neozbiljno, s ove strane djeluje jako ozbiljan mobitel i profinjen. Nešto manja rezolucija zaslona na 5 inčni dijagonali vam se neće toliko osjetiti, ali skroz dobar uređaj, vrijedan novaca koji možete izdvojiti. Ja bih rekao, realna cijena bi trebala biti možda par stotina kuna niža, no vidjet ćemo. Kad dođe jednom u širu ponudu operatera, ako dođe, onda će to biti jako dobro. Prijem signala odličan, kvaliteta zvuka na razini Nokije, jednostavno tu nemamo prigovora.
Više pročitajte naravno u našoj video recenziji. Dakle, Lumia 830, jeftini, odnosno cijenom pristupačan top model. Zaista se Nokia tu iskazala za svoj posljednji Nokia Lumia model. Dragi Nokia ljubci, pratite nas, čitajte nas i vidimo se. Lijep pozdrav!